ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Police Football Club igize itya itsinda Rutsiro 3-2 bigoranye cyane kugeza aho umunyegana Isa Yakubu bimurenze amanura ikabutara ayivanamo arayijugunya. Byumve neza ubundi umukinnyi utsinze igitego akavana umupira ahabwa ikarita y'umuhondo. Yakubu yatsinze Rutsiro igitego cya gatatu, ibyishimo biramurenga, abona umupira udahagije arawureka akuramo ikabutura asigara n'isokoreki nsa. Umukunzi wa Rutsiro Madame Munyamakuru Mutesi Scovia yari baguye umukino we ntiyababajwe cyane no kubura amanota 3. Yagize ati nibatwara amanota 3 ariko nanjye simviriye mwaho ndayabonye. Ntiyavugaga amanota 3 kuko yo ntayo yabonye. Scovia Chokori chombonye umukinnyi wa polisi utafite akantu yikinze hepfo kwa Scovia aratangaza iki? Ndayabonye. Oya Scovia ararembe. Oya ndayabonye ariko. Ubonye iki? Ndayabonye. Kamba kureba. Ndakwemera yo muntu. Ndabyemeye. Wayabonye. Kamba kureba. Uyu wabonye amanota nanjye mbona bari amahari warutsiro sharansinze. Polisi arubonye bipirize. Ewe chokori chombonye umukinnyi wa polisi utafite akantu yikinze hepfo. Yakubu we arabizi ko gukuramo ikabutura ari amakosa akomeye. Wa mugani yatumye bayabona. Yanyuze kuri WhatsApp arinegura avuga ko yatwawe mu buryo atazi akirekura agakabya akavanamo ikabutura bikamuviramo ikarita itukura. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Marcelo 12 yataye ikuzo iwabo muri Brazil mu ikipe yo mu Bwana, utinda mu nturo ukayamburirwamo. Muri Fluminense umutoza Mano Menezes yahagurukije Marcelo ngo yinjire mu kibuga asimbuye. Byabaye mu mpera z'icyumweru mu gihe umutoza yageragezaga kumuha amabwiriza n'icyamutumye mu kibuga. Marcelo mu bwishongozi bwinshi yakankamiye umutoza ati uvuga utankoraho. Umutoza yamukoreyeho icyo maze Marcelo aramwishitura aramusunika stade yose ireba. Umusaza Mano Menezes w'imyaka 62 yarababaye, yarasuzuguwe. Abafana ba Fluminense bashenguwe n'ubwirasi bwa Marcelo, maze Mano Menezes ategeka Marcelo gusubira kuri bench ntiyinjira mu kibuga. Umukino ukirangira umutoza yasabye ko amasezerano ya Marcelo muri Fluminense aseswa ako kanya. Marcelo yirukanwa atyo. Muri shampiyona Brazil Marcelo azwiho kwirata no kwerekana ko ngo azi byose. Hari abafana bamwise nzutuntu twose. Iyi kipe yari yaremeye guha Marcelo amasaziro meza kuko uyu munyabrazil yanayikiniye mu buto bwe kugeza muri 2007 ubwo yagurwaga na Real Madrid. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Hanyuma rero hari inkuru nzi neza kutamenye ubwo Federation y'umupira w'amaguru muri Cameroon yagerageje kwiba umukinnyi w'umudage izuba riva. Byagenze gute? Uyu mwana yitwa Yann Aurel Bisek afite imyaka 23 yonyine. Ni umudage wavukiye Cologne mu mwaka w'2000. Ni myugariro wa Inter Milan mu Butaliyani nyuma yo kuzamurwa n'ikipe ya Gymnastique Forening Aarhus yo muri Denmark. Yaguzwe na Inter Milan, agaciro ke karatumbagiye cyane. Ubu ni myugariro gitangaza kandi uhenze. Icyo gihe rero Samuel Eto'o yandikiye email iri officiel nk'umuyobozi wa Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Cameroon, yandikira DFB, Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubudage. Mu izina rya Fecafoot, Eto'o yamenyeshe DFB Kongo Bisek yahisemo gukinira Cameroon, icyemezo yagifashe byarangiye. Nubwo yakiniraga Ubudage mu byiciro byo hasi mu bakiri bato. DFB habuze gato ngo ibyemere igwe muri icyo kinyoma cy'umutego. Kumbe iyaramayeri ya Eto'o wagiraga ngo DFB itazongera gutekereza kuba yahamagara uyu musore warukiri muto muri icyo gihe afite imyaka 21. Federation y'umupira w'amaguru mu Budage yatumije Bisek ngo yemeze ko yifuza gukinira Cameroon. Yamaze gufata icyemezo umwana kubitwa n'inkuba arumirwa. Bisek yararahiye aratsemba avuga ko uretse no kuba Federation yo mu gihugu cya Cameroon itarigeze imuvugisha, nta n'umuntu n'umwe wo muri Cameroon baziranye habe na Samuel Eto'o cyane ko yavukiye mu Budage. Umukinnyi yarumiwe, DFB irumirwa uburyo Samuel Eto'o yahimbye ikinyoma
akandika email iri officiel abeshya agira ngo DFB izareke guhamagara Bisek maze Cameroon imubone nta mananiza. Ngayo amabanga ya ruhago, ngibyo ibibera mu ndiba y'umupira. Ngaho kure ibihugu bishobora kugera bishakisha abakinnyi bo kwambika ibendera. Ibyoroha kubona umukinnyi mwiza uri igihugu cyo muri Afrika nakazi k'indyankurye n'amakuru yo hanze y'ikibuga. Bamerewe bate abasore b'Amavubi abahungu bacu bakina hanze y'u Rwanda. Kwizera Georgia n'ikipe ye ya Rhode Island bitwaye neza cyane mu mukino wa mbere wa playoffs Kamarampaka, nyuma yaho ikipe ye ishoje regular season iri ku mwanya wa 4 mu makipe 12 mu cyerekezo cya Est. Amakipe 8 ya mbere yatangiye playoffs ashaka igikombe cy'icyiciro cya kabiri shampiyona ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Georgia yabanjemo Rhode Island itsindira hanze itsinda Andy 11. Hasi mu cyiciro cya gatatu Nshuti Innocent na One Knoxville basezero rugikubita playoffs kimwe cya 4 no mukino udasaba wo kwishyura. One Knoxville yahise itsindwa na Greenville irataha. Muri ikipe yo mu cyiciro cya gatatu Nshuti Innocent n'umusimbura uhoraho Aral La Louvière ya Samuel Gelette yari yakiriye RFC Liège mu mukino wa shampiyona Challenge Pro ni icyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubirigi. Samuel Gelette yari mu kibuga yambaye nomero 8 nk'ibisanzwe. Yasimbuwe ku minota 74 ikipe ye yamaze gutsinda 3-1. Louvièroise imeze neza, nomero 8 wayo ameze neza ndetse arashaka kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Bari mu ngamba bizakunda hari kuko bari ku mwanya wa kabiri banganya amanota na Molenbeek ya mbere nyuma y'imikino 10. Amakipe abiri ya mbere ni yazamuka. Mutsinzi Ange Jimmy yakinnye iminota 3 yonyine asimbuye ubwo Zira FK yo muri Azerbaijan akinira yajyaga gutsinda 2-0 ku kibuga cya Samaxi bakinaga shampiyona. Umunyarwanda wagize ibihe bibi kurusha abandi bakina hanze ni Ntwari Fiacre. Ntwari Fiacre wari wabanje mu kibuga yanyagiwe bikomeye na Mamelodi Sundowns kugeza ubwo byasabye umutekano uhambaye ngo ave muri stade kuko abafana b'ikipe ye ya Kaizer Chiefs bashakaga kumwirenza. Kuva kuri papa wawa n'abagenzi be bose ba Amakosi batekereza ko Fiacre atari ku rwego rwo gukinira ikipe yabo, ngo ntazi kuvugana na bagenzi be, yewe ngo n'umunyabwoba aratitira. Usibye ibitego 4 bya Masandawana byinjijwe na Ikram Reyners, Peter Shalulile na Nkuliso Mudau, Fiacre amaze iminsi atsindwa ibitego byinshi. Imikino 7 muri Kaizer Chiefs, Fiacre yinjijwe ibitego 11. Umukino umwe gusa niwo warangiye adahindukiye. Abafana ba Kaizer Chiefs barasaba umutoza Nasreddine Nabi gusubiza icyizere Brandon Peterson wari warambuye umwanya na Ntwari Fiacre. Bamwe mu bafana ba Kaizer Chiefs ku mbuga nkoranyambaga bati Fiacre apakira ibikapu atahe. Undi ati Ntwari Fiacre ngufashe. Undi ati Ntwari Fiacre atizwe bitarenze Mutarama, uyu umuzamu wacu. Barabyandika mu Cyongereza n'Ikizuru ukabona umujinya w'umuranduranzuzi. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Nitwa Lorenzo Christian Musanga Mfura, iyi ni Radio Rwanda. Yes, ngo rero Lorenzo Christian Musanga Mfura tumushimire cyane ku makuru hanze y'ikibuga ndetse n'abamerewe batabakinnyi bacu. Mu isaha kabiri rero gahunda ziteye gute akse ko ibintu biraza kuba bikaze. Yes, mu isaha kabiri ubwo tuza kwa twinjiye mu Rwanda tugaruka ku mukino Rayon Sport na Musanze mu kanya saa 4 abareyo barahagurutse berekeza Musanze. Oh yes. Ikipe Rayon Sport igiye guhaguruka saa 4 yerekeza Musanze. Nabahe bakinnyi batari muri ikipe. Abakinnyi babiri bakomeye batajyanye na Rayon Sport biganjemo abakina inyuma turaza kubarebera hamwe, ariko Aziz Basane Kuranya nyuma yo kuva mu bihano yagarutse ngo ratyaye. Ngo rero turabaha gahunda yose yaba bareyo turebera hamwe na gahunda bafite Musanze. Yego, Rigani ari kuri telefone arimo arimo arakurikirana ibya Perwafa ndetse na Gorira.
nabyo tukaza kubiganiraho muri rusange. Amavubi ni uko nguko